Poznati rokeri poput Milana Mladenovića, Olivera Mandića, Ramba Amadeusa ili Caneta iz Party Breakersa verovatno nisu ni sanjali da će njihove pesme biti citirane tokom jedne skupštinske debate. To se ipak dogodilo danas tokom rasprave o punjenju državne kase. U žustroj raspravi o predloženom rebalansu budžeta poslanici i ministar finansija Mlađan Dinkić argumente su tražili i u stihovima rok pesama i nazivima bendova. Vi ste svoj mandat ili odluku da uđete u vladu počeli citatima Party Breakersa i Caneta. Ja sam mislio da danas počnemo onako kako je, recimo, čini mi se, Rambo uradio 92. na bini Sava centra, kada je njegov gest protiv, mislim tada, bombardovanja Sarajeva, početka bombardovanja Sarajeva, bio to što je ćutao 3 ili 4 minuta pred punom salom. Malo ste me razočarali što ipak niste citirali nekoga iz rock poezije, kako ste najavljivali, jer da jeste, ja bih vam odgovorio da nisu samo Party Breakersi oni čije stihove volim. Milan Mladenović je moj omiljeni pisac. On je jednom rekao: kad je gotovo, za mene znaj, tek tad je počelo. Ja se slažem, Milan Mladenović je odličan pesnik, samo nemojte da dovedete zemlju u tu situaciju da bude još samo par godina za nas, ili pa i Johnny je sjajan, skroz smo bankrot mama. Kad ste već spomenuli EKV, imali ste i bolji primer. Evo, ako mi dozvolite, kao na neki način čovek koji se dugo bavio rock'n'rollom, mogli ste recimo citirati pesmu Novac u rukama. Mislim da vam to dosta više priliči. Imate stih Kupi me, prodaj me, sećate se u toj pesmi. Moram priznati da mi veoma prija vaš rokerski rečnik. Vi kao da ste bili vidoviti kada ste svoju rock grupu nazvali u mladosti Generacija bez budućnosti. Tačno ste znali kako će izgledati vaša politička stranka kojoj ćete pripadati posle izvesnog perioda. Pošto ste rekli da sam vidovit, znajući verovatno da ćete vi biti večni ministar i ekonomski mag ove zemlje, nije ni čudo da se tako grupa zvala. Ali i to je bolje od monetarnog udara, kako se zvala vaša grupa. Pa ste to onda primenili na sve građane Srbije.